हाय नमस्कार। देखो आज पाग बहुत बेंगलोर रे ठंडा मौसम तो आम आसलु फिश नापी सांग मैंने जाइए भर को नापी ये हल्लूर रोड रे आसे हल्लूर मेन रोड पाखे अपोजिट मिल मीट मार्ट। तो कौन सब नौ चलन देखिए आम कौन सब जिनस किणुंट आज आमर धनेश्वर मु धनेश्वर कौन कौ पीस ने धनेश्वर कॉस्टली से पीस ना कौन की पीस है गाली गाली नहीं मत निकालिएगा। कुछ करो कुछ करो थोड़ा देखो मुझे जानी ये सब मछर ना कौन बड़ बड़ माछ अच्छे तो आम फाइनाली किना है दीपो दीपो एटा कौन कहते गुजी कड़मा हाँ फाइनाली कटा जाइए आमर माछ कटा चलती बर्तमान आज फिश करी हम ता भर मजा मस्ती टे कर दौरान ता भर बुली आस कालिया कौन माट माट नब ना कौन कालिया बाबू कालिया बाबू देखु आमर कार्तिक आलंदी बाबू आस माठ नापी कौ माठ नौ मुझे जानी मटन नब मटन मटन नब लिवर मटन आज सर्दे कौन स्पेशल हम देखो नायक हम तर लक्ष्य कोटी चिंगड़ी कौटी भल अच्छी भांगड़ा मिलूँ आमर इलिशटा कौनटा नहीं एटा कि माछ कंटा ना शिला बराबर शिला जाऊँ बढ़िया माछ बुद्धि करवा कौन मुझे जानी एक पुणी फाइनाली माछ किणी
ମାଛ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆସିଲୁ ମାର୍କେଟ ବୁଲିଯିବୁ ସଣ୍ଡେ ବଜାର କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ ବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଲୋକ ବାକ ଏତେ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୌସମଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଲାଉଡ୍ ମୌସମ ପୁରା ଦୋକାନ ବି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲା ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ क्रिसमस पर भी ये जोरदार सेलिब्रेशन भल हुए ये तो आम टिके आगू गलु देखो रोड रे भी सेमती किसी लोक विशेष भाव आज संडे ना कहीं पागटा एत जोर शीत ହେଇଛି ଯେ କି ଲୋକ ବାକ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବି ଉଠନ୍ତିନି ସଣ୍ଡେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା IT ସେକ୍ଟର ଏରିଆ ଏଠି ଲୋକ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକ ବାକ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ପୁରା କ୍ଲାଉଡ୍ ମୌସମ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ बोलू बोलू भितर को बस आगे चलते फाइनाली सेठू आम आसलू देखो साइड इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप अच्छे तो जहाँ भी जो आज बेंगलोर मौसम मैंने पूरा तगड़ा अच्छे अरे ना आज मौसम के पूरा कोल्ड नहीं से बेसी लोक बाक बाहरी ना मेन बेंगलोर पाग हूँ देखो एक ठंडा सब ठंडा रुए तो से लोक बहुत पसंद करती बेंगलोर को बहुत पसंद करते कहीं तार क्लाइमेटा बहुत सुंदर आप सुंदर क्लाइमेट एटी रास्ता पाखरे आपन को बहुत भल भल वेजिटेबल भी मिले कहीं परिवार रेट तो टी अधिका थाए सब बेंगलोर रे किंतु रास्ता पाखरे जो मैंने बिक्री करते टिके भल थाए माने नॉर्मल टू टिके सस्ता मिले आगु गले आपंकर ये मटन दुकान मिल देखो मटन दुकान चिकेन दुकान एटा हूँ पूरा मार्केट सब किसी जिनस मिले हार्डवेयर पत्र आरंभ कर सब किसी जिनस मिले खासकर ये 70% जो दुकानी सब प्राय मारवाड़ी
ଗୋମାତା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଗୋମାତା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ଼ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ମିଳିବ। ମୁଁ ମଝିରେ କହିଥିଲି ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, ତ ଆଜି ମୋତେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏଠି ପାଖରେ ଆମର ଅଞ୍ଜନେୟ ଟେମ୍ପଲ୍ ମାନେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଗାପଟା ଯେଉଁଠି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମିଳେ, ଲୋକ ବାକ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏଠି କିଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ପ୍ରବଳ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଏସବୁ ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଟିକେ ନାସ୍ତା କରିବା, ନାୟକ ନାସ୍ତା କରିବା। ଖାଇବା ଟିକେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତ ଯିବା ଅଲଗା ଦୋକାନ ଯିବା କ'ଣ ସେଠି ବି ଦେଖିବା। ଟିକେ ନାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାତ ସାମ୍ବର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଠି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ପିଲାଟି ଆଗତୁରା ଖାଇସାରିଲାଣି ଏକିଟିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକିଟିଆ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିଲାଣି। ତ ଆମେ ଏଠି ଖାଇବୁ। ପୁରୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି, ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଟିକେ ଯିବା ଆଗକୁ, ସେଠି କେରଳ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଖାଇବା ସେଠି ମିଳେ। ନାୟକ କ'ଣ ଏଇଟା ମିଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସେ ହୋଟେଲକୁ, ସେଠି କେରଳ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖାଇବା ଟିକେ ଭଲ ମିଳେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଦେଖିବା ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ମିଳିବ। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେ ଛୋଟ ହୋଟେଲ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବହୁତ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପା କଢ଼ାଇ, ଏଠି ଟିକେ ଖାଇବା ଟିକେ ନାସ୍ତା ଆଇଟମ୍ ଲଞ୍ଚ ଟିକେ ଭଲ ମିଳେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା। କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ? ପୁରୀ 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 କେମିତି କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଗଲା ୱେଟିଂ କରୁଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲଗାଯାଇଛି? ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଲାଇଫ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଲା, ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ କରିକି କ'ଣ ଟିକେ ରିଲ୍ସ ଟିକେ ଦେଖିନେଲା। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କେତେବେଳେ ଆସିବ, ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ କଲାଣି। 10:25 ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଲୋକ ଜୋରରେ ପେଟରେ ବିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ बड़ा चाहिए तो पूरी पूरी से नायक बर्तमान टिके टिके जस्ट अरे टिके भल के अनेक टिके देख मुहटा टिके देखाओ केमती टेस्ट केमती अच्छी ता संगे देखो चटनी बहुत प्रकार चटनी अच्छे आपको जोटा भल लगे प्रकार चटनी
ଜିନିଷ ଭଲ ପିଆଜ ନା ଲାଲ ଲାଲ ନା ଭଲ ତାପରେ ଟିକେ ଲାଲ ଚଟଣି ନେବା ମଜା ଅଛି। ତ କହିପାରିବିନି ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚଟଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ସୁନାମୁନା?